Selamat pagi, selamat siang, selamat hujan. Kembali lagi kita berada di tepi danau. Kita akan memancing, wah. Kita akan orang memancing di sana di permancingan, weh. Wah, mau strike butek sama yang mau strike. Apa kertas? Wah. Doton na ata doan na lanto boko arku tiron na. Boko sandaran. Yes. Dan kita akan bersama Haji Rudi akan menikmati makanan. Apa pakate? Hutan teh. Wah, Hutan apa kate? Hutan. nyaman. Hutan buka apa teh? Iyo. Dah. Mami dah ada nangka. Deh. Oh, nanti tiba itu apa nanti? Kau mau apa itu? Ntar ini kan deh. Hindi mo yun. Oke guys, mami nah. Kita kan mampu nama dia lah. Sana tuh. Ya tolong kan sampai tuh di. Ini Rudi tolong kan ah. Sambal atarasi. Sambal Ano tele? terasi. Satar. Woi. Halo ko kertas yung mga tunalo. Oh my wow. Oh my gosh. Kemana mirat? Rudi. Kok kamera si Amur di? Ini mati. Langsung. Pamigil sih di nani usulin ke Rudi ya. Nah. Oh. Sama teri. Ikan tin. Wah. Kita. Bawaan dekat tanto tuh. Tawan na ano te. Ano? Apa teh? Hutan. Buka yun. Apa? Apa terjadi? Non lu apa itu ini? Lagi sepoi-sepoi, bukan lagi sepoi-sepoi ini, tapi bisa kita bawa. Apa itu? Kalau berdinding ya kira. Nendanya. Bawa dulu deh guys. Itu apa ya? Masak dulu kayak itu. Nampak biara aja. Nangka. Tolong kasih dulu. Ada telur nangka. Woi, ada telur nangka. Ano na yung melenti? Tadi apa ya? No. Tadi adikatin deh. Marin bang itar ko po. Ano? Di no ko dulu na. Tingno ko dulu ko na sanda na kang. Pwede tes ya. Pinong ko. Ure. Weng ko na pembase. Dumbari. Hindi no to yan kibaw, biasa. Pamban na retiro, pamban na. Oke, buburikan deh. Makura. Salam Oke. roti merandangnya. Marotak. Nampak kan. Taruh tadi aja kita lah. Hindi ko ikon na. Dikit. Pero mahal ko yan na. Ano pa? Baka di mo dilam mati. Ikan asap. Tim kering.
Oke, tak kumanda guys. Di siya ka tuminan to lantai met an, ka tuminan to lantai. Aba to rin. Ito ako ni nang buntok. Maam. Mami ya. Wah, no. Kilo ko na to ko garago to kamar to. Kulit to kamar ilada. Apa teh? Rasul na ya. Teh. Oke, Francisca, may kita kumanda. Lokasi. Dura. Lau paling enak itu paling ada lapar. Apa rin te? Jadi tadi ah minta uang pamilya. Ajar kan. Buwan na lang. Jan! Paano ditutok?